Hello, this is the class of film before, and now he's listening music. This is the classroom of the P5. Esteu d'acord? Sí. Vale, perfecte, doncs. Té. Posa-li. Qui més? Qui més té una altra etiqueta d'algun arbre? Elna, tu, vale. Què diu la teva etiqueta, Elna? Years old, and now they are doing class. Please silence. Bé, nois, doncs ara el que farem serà, una altra vegada cal comentar, aquesta vegada és de sumes, penseu-hi. És de sumes, no feu restes ara, d'acord? Són 2 minuts. Us aconsello que no us borreu, perquè llavors us perdreu molt temps, d'acord? Tacheu i poseu el resultat correcte. Preparats? Llestos? Ja! This is our classroom. Be quiet, please. This is the library. This is where we play football. This is the music classroom. This is the English classroom, and this is my teacher in English. Hello, twiners.